amazina y'ukuri yitwa Elvira Alba Flores yavutse kuri 27 Ukwakira umwaka w'1946 uzwi ku izina rya Alba Flores cyangwa Nairobi. Ni umukinnyi ukunze mu gihugu cya Espagne aho yakinnye filimi nyinshi zitandukanye zagiye zikundwa n'abatari bake. Azwi cyane nka Sireni Vargas muri Rotterdam, Nairobi muri Money Heist. Icyo yitwa Rukiza kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezaho, tubabwira amakuru y'abastari baba bakinnye filimi, tukanababwira filimi bakinnye uburyo byanagufasha kujya gushaka izo filimi ukaba mwazireba. Niba wumva kuri interested ko twajya tubana kandi subscribe ufungura inzogera. Reka dutangire tudatinda. Papa Nairobi yitwa Antonio Flores naho mama we akitwa Anavira. Alba Flores umukobwa rukumbi w'umucuranzi Antonio Flores na Anavira akanaba producer wa filimi. Mbese umuryango wa Nairobi ugizwe n'abahanzi gusa. Nairobi ni umwuzukuru wa Lola Flores uzwi ku izina rya Faraona, mwishywa w'abaririmbyi Lolita Flores na Rosario Flores, akaba na mubyara w'umukinnyi wa filimi Elena Flores. Sekuru wa Nairobi Antonio Gonzalez uvuga ko yitwa El Piscaria, nawe yari umuririmbyi akaba n'umucuranzi wa gitari ukomeye cyane. Uyu Antonio Gonzalez afatwa mu base ba Catalani Rumba. Nairobi yatangiye gukina filimi mu mwaka w'2005 nibwo yatangiye kugaragara kuri televiziyo, aho mu mwaka w'2006 bwa mbere yatangiye gukina muri seri, aza akina muri seri yitwa El Comansario. Mu mwaka w'2008 Nairobi yagize uruhare muri filimi yacaga Antena 3. Iyo filimi yitwa Useless Syndrome. Nairobi kandi bivugwa ko yakoranijwe n'umubyinnyi hamwe n'umuririmbi Javier Limon kuva mu mwaka w'2015 ya mwaka w'2019 yakinnye yitwa Slay muri Visa. Dale un futuro a esa criatura y que pueda ser libre, Sarai. Iyi filimi Visa yakozwe n'abantu benshi batari bakeya, aho yakinnyemo n'ikindi cyamamaye Zulema Zahir yamuzi muri La Casa de Papel. Iyi filimi yaciye ku isi ipfira ku murari Nairobi mu mwaka w'2017 ahita agaragara muri seri yitwa La Casa de Papel cyangwa Money Heist. I was 14 years old when I was murdered on December. Aho iyi seri yaje gukundwa n'abantu benshi batagira ingano, maze imwinjiriza amafaranga menshi atagira ingano. Nibwo muri ino seri Nairobi yaje gupfa, maze bituma bahomba abantu benshi bayirebaga. Bamwe batangira kwanga kuyireba kubera ko Nairobi yapfuye. Amagara gusa wakoze kureba iki kiganiro kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ciao.